Ani bingo gunga LGBTQ. Ayambaha nga lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex kaando kumbatayo. Watunga ya pare ye nani chipaka Arunosi ngwatungarani nga abiaboro. Azande nga kana abiaboro. Mko bienga aba kumba na fura chingba kamera mukuni biyebi bikuka mwengo hene yote nga agya pare yombo kichipa abiaboro mko yona bachikagbe. Yo na vunga agbe shishi kushaboro. Yo ni hinsu zegino. Kay fugin batunga apai fuyo genji kare fuyo kifumana fuyo aida nani ikituna kamanga sunge nani beto yokituna Aruno. Chidu ya fuwa mana chini fu ogwalingara nga abiaboro imwe ihe kurogo njiko nga galingara nga ngahangba nga akumbana dena desa ngogu powo shiro ngogu Azande na amanga nga haya kachingia chimungi dagba Azande kalembusa yana afuhe ene katarata mone gmani baka bomvo nga limvo shishi ira ngmani baka no dango na sengi fwa bia chupagi apare ono chine dushura ne chere on moino ho gubazo gonga ga Uganda ko ina sajiko nani kukuka kafumana fuko ngaka mo milioni $. Nga kumwegi pare kurogonjiko chipawa ka bete a Uganda tunaka Aruno tunu Uganda tuno chirani tetuno ngote ono gu bazo gonga ga Uganda ko kumbang bachile bumbiko gupanga kuru ngenyenyeki kuli gushinonga gani nga abiaboro shinonga gani nga abiaboro ngakumbana desate kubishi heki bigupanga ga LGBTQ le anga chichi potoboro yote hormone nganite jimohaja be aba munana mwate chirogo biology yate giparis ni rogo bena yobwa okwagumbaha kashidunga che yengo be abaranite chirogo hormone chikotorani ate chini rogo bena yobwa nego gine nego panga bena aboro masaka uwena bena nguna luli aboro chimasaka ono biete uli ne mi ogwaboro ne ya pare ngo gwaboro ngudu ye ya daga mena pamanyu fu borote inada wena pana manga fukune yo ina jang bichi awena apai so pakana chiyo ani runyenyeki Azande kagani lingara avuranga kyoyo vuru anangbale baka karunga nyenyeki kugi gani lingara chikidukia wogu kwa kura lingara ngurunyenyeki dakwa wale aborna gundago nebeyo